jama roo. Sudah ada kau maruki. Marah gitu mujana beti. Pate selesteleng. Tetap mumpak kita. Hai beda selek ko. Masya mau toko itu beda selek kapang. Hai tugas na anak kendria he. Ini senjami jadi maninjamangi di he. Wedi kau agak pada tumutihi lo. Kata selesteleng na manidita. Iko na tumatu mamaca. Iko sila dan jamangi tugas na anak anu terlalu misole na pekon jami manangi pekerjaan rumah na. Hai anu tihirak ko he kapurung. Pura kaden ro kapurung lo jadi tihirak toko. Iyo cocok masenge. Ya romatu ance insinyur paya terus jamangi sedih tugas na kongka. Hai yang apa itu de pura kapurung. Wih mahau pa. Mena si katomi mahanga lo. Nanu misi ke di boleh ko terluka to anak na gende. Wih nak ko tu kali na sukru tadi hangan andre de. Hai na gende ro tasi mangkok nu putih hirak ko. Hai neneng. Iga ke di heni modok ko. Wih namun ro seding itu ngoro-ngoro bapak ni roi naku tedu pasai mu seding itu kada kalau saumi te neneng. Agam mani na meran di bolana tangga beni. Kada kalau ko mitai. Hai ajak makada beti. Kamu sedih melo timpak tangga beni. Nah tin ro mana tos ya anakku mu sedih na. Wih, tas lepas sedih na taro pak. Masa mu sedih ngakade ke? Oh nenek bukarang ada lo pintu. Oh nenek jandaku. Nah kok kada ke? Hai ternyata dia janda. Wiseng itu nenek ke. Ada kau ya dilihat tuh dekau elok ke dilepang dia pos dekah. Kada kagak masuk nu sira ko sini hepelah na pura mu sedih. Wih, igan itu nabi ba dekah di tangga beni lah marupe. Nau janeng ya ro ko kuah kondok ke kalau kuah tinro ko henni ki kunci rape ki tange nu. He. Nah nasen no itu janda kamase. Hai maraga pe indra manuk na kotek-kotek lo. King kafararang. Nambe ku singi beti kenai. Nah kada si musedike. Bukaran na tange. Pa anu ising itu kemita nu disalai. Kada hai anu ising leo kemita disalai tapi tanya ke ditokate. Kada kotek itu lau itu meralopak sina turunnya tawe. Untung kasih nang kamu ini bapak ni Roy magati. Weh ku tas telen na taro. Hai beti nak ku singi be manuk kunria he 5 kaju ni lenye parara ka pamanre. Wih atu Tuhan do. Patulin nasen no tawe janda. Weh atu tuo. Hai nak kemite ku demi suku la rumai. Hai pura tanengar le di kuria he bapak ni Roy na. Nanre bahi mu sedih lo na lenye ke suku ke ngare ke laun kongke lo rumai mita panre le na pamoli ka. Yombe we giling nggak sedih tahu tapi tulis dia he pelau. Tapi hetunan ka bapak ni Roy nape ning kali na sa danang gora na lari ka piri-piri ndel lau. Hayang kadih ni asu le pake di mai he tapi asyori asu nuro. Asu syori. Urukai fa wasanya sujaneng. Wih neneng asuku na itu ka maseko asu syori tania sujaneng itu. Tania. Hai kongke fa ima pandriang ngale pa moli ka. Ya pa puret ta nengarle mo sedih bapak ni Roy na syapu nan rebahi. Palingnya kiro asuero di niro. Lo kalau na pale pa anu swase andria he na kama matu manu. Aro kato aku ko pure mandeli se na feliswa kato aku le ajak mo mana ki. Kalau na. Oli ramo itu yo pandremo itu asumo kongkai. O na ku sing di nilo wasing ke asujana itu ndria jadi rukai. Wih makan ode. Tanya me dian rena lo wanre lo kamandre lo katawang nak lo mana ki liwat padita.